Kuombeka siasa cha Meru nendika yokia mwerekera yumwero nyuma ya gavana wa mbere wa kaunti ya Meru Peter Gataraũ Munyakuwa akaloa maitikio gavana kithurano kia mwaka ya 2027 akiaria ntere cha michime kurogie shigone bunge ya Tianisti munyano wete ikanya kawe kunoka endu wona kibiori kiaringwa haga ukuma kienine mukiri wa mithika na atwambiririe na riboti yo ankwenda kuthiria rumbwera Irwa rierwa gavana mbere o kaunti Meru Peter Munyana urarari waziri wa urimi ya Kenya igitara kwariria arimi bamayani ba factory muchumukuru na aracioria bianto bimomberere no mulatimithio bacokeria kiuria kekethira karombete kia gavana kithurano ne kia mwaka 2027 na yeyo machokio ya Munya kalutha kaandika kwindika atura toka itite nduko no yuita atia Raro oyu karingwa nketha ndeke nini ati Rera choro e karingwa o Etano ambi Rethiana ketha ndeke nini Oni benda kwa ya neshima baraba ikuo tekwendo bekethani tekwendo beketha ibu ntubona ankiri tekwenda kwariria yo tekwenda muntu yakuo imunyo twekethere ngamunya twache kriki dawache kriki nkara ndina wena Okaitene kaua witewe tayari kweya na kirira kuthiria kimurike gisiasa kira yitete na mbere okuyirwa kaunti ya Meru endo ote mtu amuromba kyo bambita bambiri tukarendi nabo bae kirira nterea enduanga chikia nao ningwa motungori tekatoma otungori kako waitoma au waitoma eto kare okuthikira kirira kirio kia kubwithia mantu na ya utatua lakini mwetia iko na bibi kuruirwa no kumeno obinafsi boutu bakenda kwatanira bwe yabaritangwe na mutongeri orore kunwe na bwiri bakarithia nthi untu nuo thuri nwe munene ama na muna gani bakarithia nthi bakaraniria tukaritura ngwe ntukwere chietete atia irio Munyankuru kinarombete thirikari ya Kenya kwanza kuinyulukia Kenya murio yo ngarama ya uturo. Hata yule mzee rafiki yangu tulimwambia wewe wachana na hii mambo asiseme ni wewe. Kozo walikuwa nasema ni yeye. Akawacha. Gharama imeenda chini. Inaenda ikiongezeka marandufu. Serikali ichukue majukumu lake. Umewekwa hapo na wananchi ndio uwafanyie nini? Kazi. Kuringana nweka ita ikathirika kwa lontera thirikari mthiru kiara nontubo itumi mwanya no katugwirwa mantu athirikari ra yari kuo ende ukethira ugota yukakia witorita ngwiri kawenda kwaria yera yari kuo utikire keu yari kuo karia ano yari kuo lakini wachie thiru ta yari kuo we na waithikirwa no itikirwa nende wikuo tukuthikira ya ira yari kuo tukunwa na itukumenya no tu ni yari kuo na obu ni yari kuo lakini haitire atia ni aumire nereta ende iwo we kuo tubwitherie na ntu bakawa bawe kanya no turoringirwe kura ikanya witire atia werwe utekanya kangu kwa waringi kura ikanya roringirwe kura ochinda ikanya witire atia endo kwa watu wewe kanya hangambi kanya kakuwo kwete njara hakuwo kwete kabuti uo tanenkerwe kanya kauti ko karirite turitirembi ngwe Arete nteresi ya muchimukuru tienie centrum mushamanio na ya kuinga mwaka kwa arimi bamayani na rariboti onanete factory ya muchimukuru ni onamba 3 kimare ya bonus Kenya na ranende barombete siasa cia unkumerwa mayani ne buru factory ya mwa eketwa siasa kwa daloi watu
mwabisina tuenda miaka ene. Bora tu hapo atuela tu kinyete mbele. Ito tete tu hakikisha mundo hiyo kwa taito. Uani atu ambara u. Ya yele bara bare mundo leo tu abare era. Ya ita to mundo hiyo yeta. Inkwenda factory yakwa ya mwa. No tote kwenda yakwa. Lakini bara bare mori waka bakia ku bure buri wakwa haraka. Barabara merwe na bare yakinya ithaka biu twevithia tukiwatania na batu thia ta ithaka twakisha taito ereo bake yakwa ithere ndio weto save na ibo wete kuone bura factory yakwa tukurie nya ciaca cietu ikure tume ara kutheto utheri te factory angambi angamite utemwa toka yatemwa tu ate ankuke yatemwa ite ate kamite andi ya ite utema mite ya ando ya kura no mwankete mwe yerue chai Oge akwa ile mtakuya tozo merwa SDPA to yongele tekilo kili mana tato atobe tulo zonga zonga Nkiripotera Weru TV kuma Tiania Mbita wa Mukiri wa Mithika.